Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Kita dapat orderan rail pen Battle 3 3000 ya guys. Tujuan Aceh ya. Ini khusus Aceh. Pen Battle 3 3000 ya. Rasio 621 ya. Barangnya mulus. Pen Battle 3 3000. Tujuan Provinsi Aceh. Rasio 621 ya. Link capacity mono 8 lip 200 meter, 10 lip 165 meter, 12 lip 120 meter ya. Barangnya mulus, original pen. Yang berminat bisa hubungi nomor WA 085358662120. Siap pengiriman ke seluruh Nusantara ya. Via Shopee pun boleh, Tokopedia, Bukalapak. Shopee Fishing Online Aceh, Bukalapak Maskot Nelayan, Tokopedia Fishing Online Aceh. Langsung kita packing ya guys. Ini. Barang udah siap packing ya guys.